Abebembezi ba district ya Ntungamo bebembirwe mukuru wa district Sam Muchunguzi hamwe na RDC Kadajufure Muchunguzi nyuma abazi basibira mu kurambara obwe barukutongoza mizigo kwiterera ibihingwa. Tukwatirira abahingi kubona irrigation, abahingi bakwikakinana nabana okuchiro bwinja abahingi abinje bembashashuraho ibiceka 25 abye sente zize cost ya irrigation, then government ishashura ibiceka 25. Tongera kwibaza government twateraho ikatusemiza gatugerize gatugurire no kurebera ngo hati nango mu mbajuba jomwe no mu rubavu rw'Ntoki no kutanga kuhinga mukande bibi bifata kuhinga mu cyanda inyanya ibigimba nzo kuhinga nore twahingire hariya. Bamwe abahinzi nabagira ngo kweyongera kw'impinduka y'ubwire nico kibagemeserizo kwejumbiro mu nkora ya government ezi leta kizire umwana umwinji gubire gwayo mbere kumukoreba umusiri bona gubire kujura mu mwani konka noreba ngo bucweka makumyana bo musiro bwona bwomere konka hato kutwatunga mizi twaza gumantongera mu ebitebi ndetse bakweta refilling reno musiri gwitu gutebeka nikurungi. Ninjana umureba no gukusha hati shime kwa twine ntano so abanda batine mizi tukagabona cerezi gakacererwaho gwanza gwatukangamo konka hata tugabonire twine umwana umurungi kwitagwa abandi. Karwasha Town Council nyene mu farmers mukaga aba benefitingire under this program hati nebwire bwe cyanda konka so far mware bihimba kutwatangiye kugera ki kubiheza. Okurujara hari Sam Muchunguzi abahinja bayijumbiro muhorezi emisharuro yabe yeyonzire umucanda inaho kureba hata bamwe batangiye bine mboga bine bihimba bine buri kimwe cona umucanda namno muno wazanka nkazangoma aho abihire ya irrigation yo kufuhira nanga kwitarra bakagira embogo umucanda eziba kuguza kabare na nahanda akucere no bantu ataputwine. Government ikatwereze sente zukika 1.6 billion kandi zona tuzikozise kurenga ubu farmers kinana nabana bona babona irrigation ko kureba urutoki rwona n'urubengeya urukushango hati ngo hatwire ntagwenjura nebitoke mwana mwereberana ninde no recording noreba ngo nicyoreka ngweji program neija kuyambe ihanga ritu ya Uganda ukurwana senjara nentunguka erikurabira mukutunga sente wano guza ebyo hingire omuri Kanungu abahinji batandikire okushikera emisiri yabo barukukozesa enkora ya micro irrigation. Enkora egi neshagikwa government ya Uganda obweru kubateraho obucweka 75 harigana gakweza kushika fama we chakora no komorra hata page achireba dera mizi gakashohora page eji niyo gakugenda gakashira umu hydrants to distribute ingere umusiri waza kurye sete mbweka. Godwin Ngwasibwe orukure by'obuhinji oburisa n'amasharuro ahabwa district ya Kanungu nagira ngo haroho amasiko ngo abahinja bakorise enkoreji emisharuro yabone ija kweyonzera wayi ku musiri gwanja bwamiza gukuceramo mushongo wanyejere tahanegwa kandi teketeka mwo muntu buri kwija biza kwera munonga mbase kusiyatani hakire mushanju namaniyo hanarebo zireki uresoro terekeraho so tara expecting ngo musharuro shobiro byomisho abankenga mbere genda ngo nono lisakati. Abahinji bina masiko ngwe nkora ya micro irrigation neija kumaraho okufise bihingwa ekibireni kiretwaho cyanda hamwe na nibura rya mizo muri Kanungu. Ngwe kubayizira batugambe ngo hariho project ya irrigation twaja kire no kushemererwa. Ahabwa TV West and Elias Rutugusa na Hweza Wilfred.